ngo yagambe ebi obu yaba narambura arikureebuuza abashomesa oku bariyo nibakebera ebigezo by'okwegezamu by'abeegi okurwa omu kyanga ekya Kashari South Mbarara District ebishashuriire owakozireho nka chairman w'entebe ya kataano Mbarara District Captain JB Tumusiime Baturaki ebiriyo nibikeberwa aha Rwizibwera Town Council omu Rwizibwera. Ebibuuzo ebibakuperepeyaringa nka Captain JB byakuhereza abaana n'ebirungi munonga nibipima ninga nimesharinga omwana oku arakore PLE at the end. Ebibuuzo ebi nibirungi kandi naitwe nibitwihemu nyokwihantandika tugenzera amashomero ga UPE agokuyambuka gavumenti grade yibakweta ungraded U igenzirnergamu Nyongo yashobora ngo ebigezo ebi biheerize abeegi amaani obutatiina kukora okubara. Abaana bakabatiina okubara konka hati nibakora okubara ahaiguru. Mugizi Robert omuhikanisa w'okwenegyeza obuheereza bw'ebigezo aha bwa Kashari South ebishashuriirwe Captain JB Tumusiime oteekateekire abeegi ebigezo ahanyimaho akamanywa nk'owayombekire ebiraasi hamwe n'oburaaro bw'abashomesa ahabw'okwenda kutunguura eby'obwegyese. Turaki orukunda ebintu by'obwegyese kandi owashaziremu ngo ahereze abaana b'ekyamushanga buri mwaka beegezemu baza kukora ebigezo by'ekyamushanga ebyahamwe. Chairman wa PTA Rwizibwera Town Council Mugerwa Edward asiimire Captain JB Tumusiime ahabw'okugira omutima murungi ogw'okutebeekanisa ebibuuzo ebi ahabw'abaana bariyo nibahendera okushoma kwa primary kandi ayongiire yasiima n'abiikirize kwija kugorora ebigezo okugira omutima murungi. Ebigezo ebi kandi nisiima n'omwami JB munonga ahabw'okuteekaho kugira omutima murungi gw'amashomero gaitu n'abaana baitu. Ningira ngo ebigezo byabirabamu nibyoreka abaana baitu nibahereza omutima kureeba aho bahikana. Mugizi Robert ayihanangiriza abashomesa abarikugorora ebigezo by'okwegezamu okureeba ngu babigorora gye n'obwegyendesereza. Hati mwaza kukimakinga kandi nitwija kukiruriizinga official konka nitubashaba rukundo omu kumakinga abaana abo kandi n'okureeba ngu ebyo ebigezo byaheza results kuzirashohore nenga mwaheza kumakinga twagarukayo twareeba abaana baitu twabateekateeka gye okureeba ngu twaza kuhika kibi aha izooba ly'okukora ebiro 4 kuhika ebiro 7 abaana abo bashange beteekateeka. Candidates do to pass examinations, nazo they are very many.